Zelengrong United Front khau bai mai pom nun thang re ma sai ka than gut lo gai kan the JDF lung khau tan phuk mai in sin kan the tuna JDF tong media cell khori ti thai pat kan the NACN IM khori gan padai JDF khau gut lo kan the Tatar mai rinang new mai Lieutenant Angambo abon mai second Lieutenant Witing Chak new me khani corporal sangmai gon mai NACN U khori Tatar Pinkyu bo pa mai akhani NACN K khori Lieutenant Colonel Alak bo new mai rina JDF khau gulo kan mai tan nei la mai riu lo mai mong akhat leng lo kan thei tun sai inbu na JDF tong tan phung mani ase kalai the Zelengrong Tiger Force tong Commander in Chief tong tan hai Nixon thoitak arai rui phungdat puni thei kumna Lois gang mai rui Ministry of Information and Publicity tong tan phungdat puni thei tun sai kanai rina November kanai nung terui mi tanbam hai phung khang General Secretary ai hung ramroi rina official appointment letter ni tipat lo kan thei tun asai kalam akhadari JDF tung kader gan pangu rina kalam bai minai mi zeng rui tan in thek ba mai tai ni lagut lo dai kan thei tuna JDF tung cham te rini sai Supreme Court khau Solicitor General of India rina sakan mai kyu tho Manipur khau inchu zek mai phungwang dat khang Kuki MLA nunta CM rina ariu bam dei tuna sakan mai lat bam tai Kuki MLA ganru rina nu ni mai indau kanei Kuki meta infal in zek khori ka thau ba mai hai CMB ren tong plan dei tuna Kuki MLA ganru ri ti thai pat kan thei intu mai MLA kanai kimnyo haukip hangsing khani nemcha kip gen kazau na bai me MLA nun haukulet kip gen Paulianal haukip let jamang haukip let pau haukip gursangler sinet LM khaute chinlun thang khani vungjagin valte rina soi sulauna che akhat rina mi latbam tai sapat kan tonge kumna Manipur khau me kathum kum 2023 nung tai intai mile Kuki mai ri patba mi hai CM and Biren rina kapi suna ti patbam tongai tunat ni sa kanei hi zeng rui me kathum kum 2023 nung tai ri sai ngan me khau CM Biren ta ariu lokan mai ma ge khani guang ni mai gan khuni ariu ni mai chun ma ge tuna Kuki MLA gan ru te ri ni sa kanei CM Biren rina suba mai Infal Valley khori ka newsa ta kathaugat khang su mai ri hai inthe kai mokba me November chanai nung tai jiribam khau into mina katingkum tamru na khat mai kazat josang kim mar ta suloi lokan mai tai tan na nu ni ma gai tuna sa kanei inbu na sa kan mai kyutho Solicitor General of India rina unprofessional thiak khau Supreme Court khau ti gu kan mai tai India tung dailiang mai court ti hai chup mang mai thiak dei tuna salana mi lat bam te dei Kuki MLA gan ru te ri tan na ni magai sa kanei National Development Bank bang khau Jal Jeevan Mission tuang water supply tan hai tat kan mai 2022 khorit taloi lokan mai tai asai ngan na bill tigwang mo pizeng ri JSC President Ephraim Gang mai akani lan guilum kanai ri soi su launa in November ru kanai khori National Highway 37 Infal Jiribam seng economic blockade su puni thei tuna print akhani electronic media cham khau tipat kan mai tai November chui phau khang la lo dat kan thei inbu na state government akhani karyang nai meri inji mai latlam sagwang magi thai November chui na akhat khori ban tat kai da puni thei tuna sa kanai Manipur Legislative Assembly Tuang Hill Areas Committee rina October ru padai nung tai lalaukan mai Manipur tuang ADC nun khau election tat kai mak san tan subam khang committee akhat kasiam thau khang tumai lading tai Kuki zo mai nun kazaw manga la kan mai lading dei tuna sana mi lading tatai la thau magai tuna Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF rina sapat kan thei Ntau zat kanai ka khau ri nai ba mai lung khau ADC election tat kai khang samilat bam haini lat gai ni mai dei lani mage kum 2016 khori ADC elections sudazat magwang ba mai hairi thu state government hairi ching mainun khang gai khang ka khat mage tu mai lian thongai the new tong political settlement in pangmaksan ADC elections su mage tuna ITLF rini sapat kan the
Longmai Student Union akhani Longmai Bazar Youth Club roi ti thai pat kan mai thailai na student suba mai kapui kapu akhani Matthew Mekhau ti thai kan mai kyu tho Longmai area khunai mai school kagwai final examination ana gwangmile class 10 HSLC examination ana gwangbam khau school student nun kathau thaina lerik pa chuina examination ti chuina tingam khang karam lawo tuna ti thai pat kan nei Inbuna LSU akani LBYC resa kan mai kyu tho intaw kagan hai student kagwai lerik paran na gwang punimai final exam khang samdan bamni mai kagan thei tuna sa kanei Inbuna examination kagan ana gwang bam khau loudspeaker sensu na picnic tat mai kakum kagan chamang na intung gan tat bamai zauzang ba mai ama agai mai akhani highway khau kalam chamang na gari group suna tat mai Sunday ko party sutat ba mai akhani bai mai Matthew re ka haw mong mai thiak tan ba mai ka gwai tai in thek lo khang sa ka nei mikup mai ka gwai hai ariu tuang nai thai tat mai action la thau puni tuna ti thai bai kan thai puipu nun ri na nun ta zau sin chui lo na examination ka gan lung khau ka gan chana lyric ti pa chui lo khang ni ti thai kan nei thuk mai khau tai good road to mai ladun bang khau duan ka thum tang mai RONGMEI Baptist Churches Council Longmai John Tongmen Combined Service Dulanai Longmai Part 1 Baptist Church khau takai kan thai kamong khotai RBCC Mission Secretary Reverend Sangai Lungang mai rui pari pau suna kamong gwang ka zau lo kanai kamong khotai Longmai Zone bang khonai mai churches suit na kanai khuri men president secretary ka zau na masai kan phaisanai dawri gwang ka zau lo kanai Speaker re in thuk me khau ta good row to me ladun bang khau mai gwai khangai cham phungwang lo kanai kamung kalun ti hawai lo mai suna church sek tong men society re choreography akani choir tu so lo kanai Infal East District Bangkonai mai yangang pupi deng khau asai lotwan khwang chuku makhai jang khau lautai ba mai tangkhul mai ganai ta kuki mere tamai kap khori ganai kabiu gan thei Saitol watha lambi deng khoni reserve forest ching riu khori kuki mere intai me kailwang khau tamai kap kai dat kane intaw ngan milung ko tho kabiu mai ma ge si madi thoidokpa ekuna kucha thiningai oi draga su laimin na hobo jing dawji gyamen ta da jana le khangte lachna Bisnupur District Bangkhau kuki minun recital watha lambi namai intai minun lau tan ba maita tamai kap khori kating khum chuit na chuku na mai sapam Sofia ta tamai kap loi kan mai thiak ta tai thadau community international TCI rina tan na nu ni mang mai indau kan thei inbu na sa kan mai kyu tho Jiribam District Bangkhau intai minun re mar mai kelwang khau tamai kap khori mar mai tuna pui kating khum tamru na akhat mai ta tamai kap loi lo kan mai lam tai government reside milung khau inji melalam hungwang lau khang thadau community international re sa kane inbuna sa kan me kyu tho thadau jat hai kuki bang khau ba mage bai tap ta meza dei tuna TCI rinani sa kan the cham nga lo the